BJP, Congress, AGP, HSDC atum Karbi autonomous kilik ahidi kesun. Kewangji BJP asong pen Karbi autonomous council MSC kilik kidunji along kacepati dunji atum amen kepangda. KNC atum pen difurong supia hitiang kang meteng tom pen armu cejengsi milur ke kaya sai kedeng. Kardom nili Karbi birta thanbang samidurmi bepi non archik tha birtang ton pen. Wosi krehini arni Karbi autonomous council kiliga phan aru kreser kep arni men kachthap kapadu arni hot pontanglo. Kiliga long kachapate dunji aphan BJP lapen Congress asong pen aru kre troxy arni kachapate dunji abang phulapen abang phiatum amen pangdak ponlo. Kiliga hut Congress lapen HSDC angbong kapajer poji awalam dosata pangrumpet constituency in Koirat trok along hini asong ta kiliga teng chingwai ponrintilo. Wosi krehini arni Karbi autonomous council kiliga phan BJP, Congress, HSDC, AGP lapen jongjung pen ke thurabang phubang phiatum aru krenier kep arni lapen kreser kep arni men kachathap alo methang constituency along lojok rintipo. Congress party atum pen Karbi autonomous council MSC kilik along karjab dunji abang phubang phiatum amen pangdak pontanglo. BJP party a ticket pen kiliga long kachapati dunji aphan ongdung abang phubang phiatum kachuning rialo kajok dunatum dode sang sesi ticket kelong ji aphan Guwahati rong supia long jo parni kachong hongdun pen aphi aruni phai kre troxy arni tili hini aphi jong ticket kelong dun abang phubang phiatum men pandak pontanglo. Labangso kewangji Karbi autonomous council MSC kiliga long Bharatiya Janata Party atum pen penangan ratcharia klamalong kisundunmi abang phubang phiatum aphan ingwaipon. BJP party atum pen kangwaipon lapen amen kepangdak pon amen lapena constituency lang iksnang.
Difu rong supia long aruni phai kre troxy arni kang zampor phai trok ra chitima por pen KNC atum pen West Karbi Anglong district baithalang so police station angkang tarchen anglong along inut abang pia phan bang troxy meglang no atum cholang rem det pen apran karmu det atum aphan nep ingnang ra kok that pinangji pualam pen armu chejengta pado ponsi melur ke kai pona sai kedeng Aruni phai kre troxy arni kang sampor phai trok ra chitima por pen difu rong supia long KNC kong chun bang pi kajek tok BP pen ja ponsi me theng tom pen armu chejeng si melur ke kai pona sai kedeng Junaki milik pila balatkari phasi dia Junaki milik pila hoita kari phasi dia KNC long live KNC long live Labang so asai kedeng ia teke kedam tang hithi ruya prang tamulbari tarchen anglong along bang troxy meglang no odlang no atum inut abang phia phan cholang rem det pen apran karmudera puthak prapjin pen meglang no atum aphan nep ingnang ra kok that pinangji pu alam pen arnikang samapor difu rong sopia hithi angkang along me theng tom pen armu chejeng si melur ke kai pona saita kedeng padopon Nilitum cukedam tang Junaki miliki baithalang so West Karbi Anglong along Tamulbari pualong bihu kilang dun pan ngaji along alang lipan odlang no bang troxy kecolang rem pen alang lipan kapati aparman sini tum pini melur ke kai pen itu malang lipan protes aparman sini tum cedan pede program denglo pini labang so program pen alang lipan kecolang rem tum doan apan ne binangsi alang tum pan alang lipan kok charan pinanggi sini tum ahin pen chudinggi lapen ke alang lison tak asor lo tum han anso se gelang rem along ban ke pejok nang ya farman ni tum KNC asong hin pen ajap tip la pen ke non uwe kimia tum han la person awat lang no atu phan bang ke ilitum khailong abang ke litum adim pek nang ni la pen ke lang tum han od lang no atu phan hasti pinangji la pen lang tum han usit hasti bang pibek nangji la sila so apu thak silitum KNC hin pen kini KNC la pen KNC la pen ke dak litum college di government college student tum tanah kilang nun sini tum la so program bang den datang lu non malam so por phan dihina farman birta mo ington pon iksnang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors Ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bokajan 782480 District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline 03675-246-448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihina mo piputot bertalong wang tulo. Aru kre troxy arni BJP pen Karbi Anglong Autonomous Council kilega phan kachapati dunji abang phula pen abang phiatum amen kapang dak pen BJP claim bang atum BJP sahem atar pang thek hai ho ing sexy athai pen athai along BJP sahem aphan kapano asai claim pon renti Karbi Anglong Autonomous Council kilega phan aru kre troxy arni BJP pen kilig kithurdunji abang phula pen abang phiatum amen roda phan pachini pontanglo Kilega phan atheng kangwai along ke chok trila pen aning ke pophe alam pateroi dam pen BJP ajaha claim bang atum difu rong supi BJP sai hem la pen mohindi chua along BJP sai hem aphan pang no si phalang no pon
Aning ke pungatum Dhansari constituency along Puthot Pradip Difusa aphan ticket ki pithua joksi ning ke pung rat ang no chepaklang pon pusi Jalai Hasamon Ashinta Jigdung lapan arisang hotum kat news ang no ning jering ti Karon Pradip Difusa আজি 5 বছর ইয়াত এমএসসি হয় ইএম হয় তেখেতে ৰাজ্যৰ ধনচিৰি সমষ্টি ৰাজ্যৰ একো উন্নতিৰ কাম কৰা নাই তেখেতে ইমান বেয়া কাম কৰে তেখেতে ফুল কৰাপচনত মানে তেখেতে সোমাই আছে তেওঁ নিজেও টকা খায় টকা খোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আজি কি কৰিছে তেখেতে টকা দি পলাই তেখেতে কি কৰিছে টিকেট পাইছে ৰাজ্যৰ কি কাম কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখি ৰাস্তাবিলাক দেখিছে আৰু মই অকলে নহয় গোটেই ৰাজ্যে ক'ব তেখেতৰ এটা ব্লেক লিষ্ট আছে সেই তেখেতৰ ভেই ব্লেক লিষ্টৰ কথা গোটেই ৰাজ্যে যেন ধনচিৰি সমষ্টি তথাপি তাক কি কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন কৰাপ্টেড মানুহক কেনেকুৱা বিজেপি আজি চৰকাৰে তেখেতক কেনেকৈ কেণ্ডিডেট দিলে সেইটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতক আমি কোনো পধ্যেই নামানো Karbi anglong arlo along sitame kijoi kelang mate tourist ahin ben kapaching tour ponji aphan pura kedamtang Karbi anglong autonomous council CEM Johnson be ke khibamahut difu ben kachikoino difu lamding kachelenga tawar piadung thesu ajura long amekar bapukon terang pensi amethang jong jung tourist asai hemaphan longle pekponlo Hawarpi tourist lodge kikim kerang ponchia phan pura kedam tang 1999 aning kan mati jong ni phaing kora troxy arni Dr. Jaindar Rongpi MP kikhi bo mahutsi Hawarpi tourist lodge along e somponlo sitame surihini rakre troxy aning kan Karbi Anglong autonomous council ahin pen kedam tang thereni phai krepo surihini rakre troxy arni vyakti vikas kendra India atuma phan Hawarpi tourist lodge along e pen along kedo ahem the earth of living atuma phan tipi pondera jok adung arai arat atung tourist department aphan anikang samse chipaklang pon kedam tang 1999 anikang Dr. Jaindar Rongpi MP kikhibo mahud long e ke sompon along e stame purjok lo pusi rong asor atung pen pachini pon non ke Hawarpi tourist lodge kalisi the earth of living center of excellence pusi tarpang thek nang tarong lo Pinia bertabang kalapon si Kangton Iglo lang ibam thakat news channel domit hakme kurwang thu